Awubonanga lutho ngabe awukase ube nobhuti okhonze bantu bangaphandle kundlula nina abantu basekhaya mndeni wakhe. Yazi kunokwenzeka ukuthi ube nobhuti ohlala eGoli osebenza kahle nje eGoli uyakhona kuzenzela konke. Kodwa ngaphambi kokuthi ayodla amaholide aDisemba emakhaya, aqale kulabantu bamanga, labantu besintu, bafike bamtshele ukuthi hayi bodadewenu nabobhuti wakho le ekhaya la uzalwa khona bakuhlanganyele bafuna ukukucikela phansi nomama wabo usayida nabo. So wena nje into ekumele uyenze ukuthi uyohlaba imbuzi lekhaya wenze okungumsebenzi, ngoba uma unganakile bazokushaya phansi, bazokubulala bodadewenu. And into ebuhlungu ukuthi uma wakho angeke akulwele namanje usayida nabo. Uyokwehla le eGoli afike emakhaya, akafika le emakhaya uyovele abeke isikhwama ekamereni lakhe aphume. Yakaceda kubingelela aphume ahamba ebanganini ayobatshela le ndaba. Bangabatsheli bantu bakubo ukuthi hayi ngiye emntwini bangitshela into enjena le la bengiye khona. Uyofike le banganini bakhe abatshele eyani ngifunisa imbuzi, kukhona into engifuna ukuyenza nje lapha ekhaya, abatshele yonke into, abatshele yonke into. Nina basekhaya niyobona abantu bangena baphuma, bangani bakhe bangena baphuma, bese baphuma babiza umama wenu ngoDimamzo. Dimamzo right, hayi besizelana kumseja. Awu kuzothi kungaphelanga isikhathi esingakanani sebatitimisa imbuzi bayehlisa egeyithini, naye le mbuzi iyakhahlela ifuna ukubaleka. Uyabona nje into madlozi angayibona, ivamise ukuthi into leyo into ingahambi kahle. Nayo le mbuzi seyifuna ukubaleka, iyagijinyiswa, iyabanjwa, badakiwe bayayibamba le mbuzi bayoyibophela phasi kwesihlahla. Uyakhipha esikhwameni into enikwe yona nguloyo mama noma loyo baba amhambayo leGoli. Hayi uyayithatha leyo nto, mama ngicela uyongivulela emsamo wala ekhaya, ngifuna ukukhuluma nabakithi. Akamtsheli noma wakhe nje. Umama wakhe uyamangala ukuthi hawu umntanami waba nenkani kangaka kulo Disemba kwenze njani. Hayi utshelwe manga leGoli, inyanga zamanga leGoli. Uyomvulela umama wakhe ukuthi hayi no, hayi umsamo wala ekhaya akunankinga, nawe uvumelekile ukuthi ungaya kuwona. Hayi uyomvulela, amvulele lapho afika abeke emahashahasha phansi, aphinde aphume ushaya imoto, aphinde abuye nabangani bakhe, sebabuya namakasi amabhiya baphethe imense, bahlabe le mbuzi. Uve uyafona ufonela le nyanga yakhe yaseGoli. Konje uthe ngikhipheni, uthe yini le ekumele ngiyoyibeka emsamo bese siyihlabile le mbuzi. Hayi kaphenduleke umama amhambayo, amphendula amtshele ukuthi akhipheni ayibekephi. Hayi nina balakhaya nazi lutho sosolo nihlahle emehlo nje. Akathi uyasondela futhi ozalwa naye ongumfana athi ufuna kulekelela, kuthiwa hayi nokhululeka siphelele. Ya kusho yena ubhuti wakhe uthi siphelele, usho bangani bakhe abuya naye nabo le ngaphandle. Uzenzela konke, ufuna kuzenzela konke ngoba lamanga atshelwe wona leGoli labuya khona ala ngqondweni.